ngizokutshela ukuthi ke kwenzakalani. Uvumo ngavumi Frosla Miguel Dotli Mashiane Zwane Ecele Modi Morris Sirinho Lilepo iLollipop bathi nje siyayimunya abayoke lapha ke Kaizer Chiefs ayiloke iqembu elithunyelwe lapha ke uNazreddin Nabi yena ke umnabisi ufuna ke kuzonabisa iChippa United namhlanje ayabizwa amagama engabe lakho likhona yini. Nwabali Ndlovu Magele Mulauwa Modise Martin Baloni Konqobe Philander Kwayiba Bienvenue Evanga oyela phake uMagaya idlele into egayi ke iphindi idlele yona yena ke lapha ke Bienvenue Evanga liyasuka liyahlala Nedbank Cup akiyona yaruna Kaizer Chiefs eyamkela lapha ke iChippa United FNB Stadium iminyaka u25 osukeni ke lanamhlanje izoqaphaniswa lapha kuGaston Sirino abathikhala Masarin Baleka ujikaza jike ngisho uMpempekasi sibheka lapha ke Sirino ayisangaleke nenkundla siyayimunya 24/7 kuze kusemntanami siyayimunya iyapheka iKaizer Chiefs iyangena iLollipop ihlangana noHappy Mashiane 24/7 kuze kusemntanami uyayibona iLollipop iyambona iLollipop uthi ndamjonga sajongana wandi jonga ndamjonga sajongana elashawo lapha ke uKhama Billiard iyasebenza induna yendawo sibheka lapha ke Gaston Sirino khala Masarin Baleka uyayicela uHappy Mashiane samkelo Zwane usayihlaba uyayicela uZwane ayizothola lapha ke iLollipop siyayimunya nansi induna yendawo Thabo Cele ayihlaba bayicela abafana bawo lapha ke Kaizer Chiefs engaphakele nkundla natipa uThiri Frosla uzodiliva uFrosla phakathi eboxini alithuba Khalakatha yena umpahla wase kwadumizandla kwadumizandla Gaston Sirino khala Masarin Baleka ukuthi iambulance noma amaphoyisa will talk later udla inkunzi malanga yegoli badla inika uyakhala lapha ke Gaston Sirino uthi ayikho ke i10 yards lapha njengamnandi iphule Modi umuntu wayigetseza efaka phakathi eboxini bazofuna amakhanda Inacio Miguel engaphakele nkundla Lollipop Lilepo khomba lapha ke Happy Mashiane sibheka lapha ke Mashiane ifaka lapha ke phakathi eboxini Morris sebenza lapha ke muva Stanley Nwabali uyajika uyahla uMorris wasevimba lapha ke Stanley Nwabali indaba kaMorris ke mbukeli ibe ingwiji khwebu emuva kwelapha ke iChippa United Trebele umphakathi Thabangulawa sibheka lapha ke Monatu ayigetseza Pule Modi ufuna uMorris oyindo Janwabali ayabuza abantu bathi kanti uMorris ulithola nini igama ezophakanyiswa Khadinkami Modise sibheka lapha ke bhola leChippa phakathi eboxini sebenza lapha ke muva yena ke uMorris liyamhlula uPhilander lidla nje kalula Bruce Vuma ephakanyiswa lapha ke Chippa United phakamisa Giovanni phakathi eboxini bazofuna amakhanda sebenza lapha ke nozinti kodwa ke unoshintshi phumela ngaphandle ibhola esinda ke ngokulambisa iKaizer Chiefs akubheke nje ke shedle ngako uShulwenkani bulela Magwaqa uzomkhumekela umdlalo ukuthi ke ugudlile la eNingizimu Afrika esuka lapha kubo ke oAjax Cape Town SuperSport United wona ke lapha kaMadzatsansa Pitori sibheka lapha ke Philander oyindo Tavuma uthi uyahlaba uyadla uPhilander yena ke uGiovanni
uyala uvuma ongavumi akubheka nje phakamisa Nwabali engaphakele Nkundla sibhekela phakele ibhola lawo ke-Chippa United ayifeza kamnandi sangaphakele Nkundla Giovanni sebenza lapha ke uvuma uyala uvuma ongavumi vimba lapha ke Giovanni Filenda akubheka nje ke shele ngako shunwenkani nansi balloon payment siphelo baloni khipha lapha ke iphasi kanokusho iyathola ke uGiovanni kodwa ke uyala uvuma ongavumi kulo mdlalo yena ke uzwane Monate wa iketsetsa George Matlou phakathi eboxini ayikhona leyabaqeza ke bonke abayolapha ke Kaizer Chiefs nangu Mr Long and Short othi uyenza ke iba short kulokho awakhalu Monate wa iketsetsa sibhekela lapha ke baloni nansi balloon payment ethi yapheka ke no-Andile Jali uyalidla uHappy Mashiyane uyofuna lapha ke Morris qala phansi lapha ke Kaizer Chiefs Mashiyane befuna lapha ke George Matlou kodwa ke dliwe leli bhola konqobe ubona lapha ke Kwayiba uyalala uKwayiba uthina uNompempe kethe nje abantu abalala emsebenzini ke sihlele ngawo ke uShunwenkani sinoxolo Kwayiba wangena phakathi eboxini wasephakamisa izandla elala uKwayiba uyakhala lapha ke wozobuka ayikhona Giovanni Filenda waphisana nje ngalo leli bhola Kaizer Chiefs izokwenza ke inguquko ezimbili uyalidayisa uBoy Monate wa iketsetsa ayindoda Nwabali othinjwe Nwabali kwagoge Zola lapha ke induna yendawo ibona ke ibhawodi sibheka lapha ke Lollipop emumva kwelapha ke Kaizer Chiefs iChippa United ke mukeli izolungisa lapha ke Ronaldo Marmana sibheka lapha ke Lollipop ayiveza kamnandi Lollipop phakathi eboxini sibhekana nethuba Stanley Nwabali unoshintshi uthina Mbembe penalty yangeni kwamezimini Stanley Nwabali uthiwa uyabamba eboxini uNwabali othi uNompempe ipenalty phasi kanokusho kana phasi lakho uyihlalele ihambe neLollipop waba noshintsho nozinti wadlalisa kabi uPule Modi ngabe izodla yini impofu idleke ukudla kwayo ake sibone ivikela mbuso lizobashayisa yini indesheni lithi nje yes bese liqeda lapha ke umsebenzi uyelapha ke Inacio Miguel wozobuka Khaleketa wadumizandla iyadla impofu idla ukudla kwayo awuzwe nje Inacio Miguel iyadla impofu idla ukudla kwayo shona we iyadla impofu shona idla ukudla kwayo shona iyadla impofu idla ukudla kwayo iyadla impofana idla ukudla kwayo ufikile umuntu wayiketsetsa wathi uyazama wamvimba uNwabali wafika umduduzi Shabalala wamshiya phansi uNwabali waseyikhombe emlotheni uNompempe umuntu wayiketsetsa Pule Modi ayifeza kamnandi Shabalala ayikhona Pule Modi futhi
engaphakele udla Mr Long and Short ufuna Chivaviro indoda nozintina lithuba Kalakatha yaleyo mpahla wasewadumizandla wadumizandla iyadla impofu idlukudla kwashono iyadla impofu shono idlukudla kwashono iyadla impofu idlukudla kwayo bayajapostuma ngabanye akade bezoduma ngeChippa United namhlanje Monati wayiketsetsa walwela leliya bhola Mr Long and Short waliphula iwindi unoshintsho nozinti